Fi yw Dom James, fi'n mynd i wneud cyfres newydd hefo Hansh, tripio ysgol nostalgic, ni yn Llangrannog. Let's go! Hey, Mr. Urdd! Cofio'r atgofion, gweld be sydd wedi newid a be sydd wedi aros yr un peth. Ni ar y quad. Wel, fi angen mwy pace na hwn. Come on, baby! Llangrannog. Dwi'n caru si. 8.5? Yeah? Un peth na I ddweud yw Llangrannog. I need more speed. You gotta heat me up, baby. Fi yn harness a fi efo helmet ar fucking dringer. Let's go. Let me go a bit, my problem in dweud, oh, it's not even that big, Dom. Why are you so dramatic? Why are you over-exaggerating and all that? You don't know about me, you don't know about this trauma. Yeah, ma ddim yn edrych yn uchel, ond I fi, this is real. Let's get it! Just, I'd edrych lawr. Do you know when you're there and you don't know your next move? Ah! 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 You said you fucking had me. Ni ddim just yn neud hynny, neud pobl ddonio, ni neud hynny, neud I pobl credu. Oh. Lord, dun, 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 dun. Saith. So yeah, on to the next one. Lawr fyna mae'r zipline edrych, it looks smaller. So ni'n mynd nawr, is it? Alright, un hynny, just meddwl am y bywyd, meddwl am teulu fi, meddwl am... Oh my god, mae'n a little sheep fyna. Oh, hello, bye bye. Woo! Oh! Straight off, man, on some Mission Impossible Tom Cruise shit. I'm the melanin Tom Cruise, mate. Taller, obviously. Anyway, I do my own stunts, as you all know, so... Yeah, let me just order backwards. Fi'n cofio'r adrenaline o pan ma'n i'n ifanc mynd ar hynna, a fi'n mynd I angen rhoi hyn. Oi. A nawr, mae'n reswm mae go-kart yn y meddwl loads I fi, ond fi'n teimlo fel, o'n I efo rhywun I edrych lan I. Mr Lewis Hamilton, boy, multiracial, absolute legend. Yn gwylio fe oedd wedi inspiro fi, a nawr fi fan hyn, yn Llangrannog. Get out the way! Woo! Oh my god. O'n I actually body crash over that. Ni'n cwrdd the hairpin. The hairpin! Absolutely sensational fyna, nawr ni efo'r chwith. Yn ysde, dyna ni! Let's go! Fel oedd Lewis di unwaith dweud, Dom, you're sick, you are. Well done. That was a bit of fun. Diolch. I dweud oedd hynna'n hwyl, mae hynna definitely an understatement. Oedd di cymryd fi nôl 9 out of 10. Actually, fuck that. 9.5. Well, no, dyma lle fi actually fod yn serious. Fi'n caru ceffylau. Give me 10 years, 15 years, a dyma be mae bywyd fi'n mynd I fod. Ceffylau, gwair, a bywyd, really. Mae'n neud pethau fel hynny ceffylau yn rhoi trust a respect, a maen nhw'n dechrau caru ti mwy. Un o'r resymau ni wedi stopo ride o ceffylau oedd, ffrindiau fi pulled up in a car. Yo, what are you saying, Doms? Are you on a horse, yeah? It's like, no, it's not me. Swear down, it's not me, it's my cousin. A ni'n fully cutted up hefyd. Jodhpurs, riding boots. I had the riding fleece, mate. Dyle fi byth I stop on, o'n I wedi stopo. Out of 10, 10, straight off the bat. I know fi'n mynd yn crazy ar y pethau arall, ond dyma definitely ffefryn fi. Absolute pressure. Oh, shit! Ti'n gweld hwnna, the shine ar y salsig. Means it's going to be a great sausage. Mae hwn yn un o'r bwydydd clasurol yna, you know, the sausage, the bean and the chips. Ar fi yn yr atgofion, fi'n gwybod mae pobl yn dweud, this ain't no cuisine, this ain't no blah blah blah, whatever. Yna 9.5. Can to can. Ti'n gwybod be? Fi yn absolutely knackered. Oh look, mae dal edrych yn un peth. Y pethau wedi digwydd yn y stafelloedd yma, whatever happens in Llangrannog stays in Llangrannog. Fi wedi fod ar Instagram, chi di anfon I ni, a gofian, gorau chi. Crasho quad bike tra'n trio impresio merch, fucked it, a gorfod mynd i'r ysbyty. Yeah, you fucked it, mate. Dyma be ni'n neud yn Llangrannog, ni'n byw bywyd ni'n cael hwyl. Mae hwn just yn 3 gair, boom, black, none. Oedd hwnna wedi creu llawer o childhood trauma I fi, yn trio cysgu yn y stafelloedd yma, a pob soon o'n i'n clywed, I thought it was over, I thought the black nun was there, oedd e'n mynd I fod sefyll dros fi, o'n I ddim yn gwybod be yn y byd oedd e, gyd o'n i'n gwybod oedd, I was terrified. Proper horrified o geffylau llan. Nath un shit o pan o'n i'n eistedd ar y gefn. Dylech chi ddim fod yn ofyn o ceffylau. Mae ceffylau llawn calon na. Os maen nhw'n gwybod bod chi'n caru nhw, they got you forever. Ond os maen nhw ddim, expect shit. Mi'n neud bach o gwib garsio. Ni efo'r sprinklers ar, cos we need to go quick, quick, quick. Woo! Mae hwn dal yn galed. It's steep. Fi ddim yn ofyn. Giggling dangerous! Dyna pan fi efo'r coch, cos danger.
Oh my, whoa! No one told me that was gonna happen. Unbelievable. Cymru fi nôl, na roi deg. Guys. Ski on nesa, Sean White, Snow White, the three doors, whatever you want to call it, mate. I'm up there, I'm down here. Whoa! What? Yo, ni angen ice o hwn lan bach. Oh, shit. Oh! Oh! Easy money, you see the thing? Help it, Nick. Help. Yeah, fi angen help. Gotta do something entertaining, haven't I? Daredevil vibes. Oh! Oh! Up my ass. Up my ass. Na, allan o deg. Yr unig reswm fi ddim yn rhoi deg allan o deg yw sa'n siŵr sut chi fod defnyddio ski lifts, ond popeth arall sensational. Dyna ni. Llangrannog, yr atgofion, amazing. Mae'r lle heb really newid o gwbl. I fod yn onest, byddai'n dod eto oherwydd fi'n cofio teimlad o dod fan hyn am y tro gyntaf, hefo ffrindiau a meddwl, do you know what, this is immense. Mae'n mwy na jyst yr atgofion, mae'r ffaith bod ni actually'n gallu dod i'r lle yma a dal cael hwyl. Win-win fan hyn, 9.5, cant. Diolch yn fawr iawn, Llangrannog. We'll be back soon. Trust me.